Bayrata tentang Datuk Syah Reza. Beliau ialah Datuk Syah Reza, seorang ahli ekonomi yang berada menjadi tokoh konservasi dengan hampir 30 tahun pengalaman dalam pemulihan alam, pembangunan lestari dan perlindungan alam sekitar. Beliau juga pernah memegang pelbagai jawatan penting dalam sektor korporat sebelum beliau meninggalkan bidang tersebut pada tahun 1997 untuk menyertai WWF Malaysia. Beliau juga pernah menjadi pengarah eksekutif Malaysian Nature Society atau lebih dikenali sebagai MNS, pengarah projek khas EASOS serta pengarah Perak State Park Corporation atau PSPC yang mengurus kawasan perlindungan seperti Royal Belum dan Kinta Valley National Geopark. Selain itu, beliau juga merupakan CEO pertama Enggang Management Services dan terlibat dalam penubuhan reserve harimau di Raja Al Sultan Abdullah. Kini, beliau merupakan CEO Malaysia Forest Fund atau MFF dan Kayan International INC yang memberi fokus kepada pembiayaan, teknologi dan projek konservasi berasaskan komuniti. Beliau juga turut aktif dalam NGO, pembangunan komuniti orang asli serta pemekasaan belia dan pernah menerima anugerah global iaitu Dr. Remington Award untuk konservasi harimau. Majlis mempersilakan Datuk Syah Reza bin Hussein. Silakan. Saya kena tegaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang. Saya ada 15 minit lah kalau ikut kalau ikut apa ni program. Okey. So pertama sekali saya mengucapkan terima kasih lah kepada NES untuk menjemput saya. Seperti mana Prof Latif kata, saya pun terpilih lah dengan dia untuk datang bagi presentation hari ini. So basically my presentation is on fundraising. Saya lebih suka cakap pasal biodiversity dan protected area, tapi ini adalah satu topik yang saya rasa perlu setiap NGO faham for your own sustainability. Okey, saya tak arif lah bagaimana NES buat funding selama ni. Tapi untuk long term sustainability, you need to focus on how you develop your future funding. Kita semua tahu kan, kalau nak buat projek tak ada duit memang tak jalan lah. There's nothing going to happen if you don't have the funding for it. Okay. So saya diamanahkan untuk cerita pasal international funding. Tapi sebelum pergi ke international funding, saya nak share kepada siapa yang tak tahu ataupun tak involved dalam NGO punya funding, nak share some fundamental on fundraising. Sebab benda ni perlu ada kalau kita nak run kita punya NGO secara profesional. Kalau kita nak run NGO kita secara suka-suka, cara short term, ada duit buat projek, tak ada duit tak payah buat. Kalau kita nak buat macam tu fine, tak ada siapa kata salah. Tapi kalau kita nak sustain kita punya NGO, kita nak grow in terms of our own knowledge, our own experience and our contribution and impact kepada biodiversity, kepada alam sekitar, kepada masyarakat, then we have to be somewhat professional in our approach. So nak raise money ni satu perkara yang dia tak rumit, tapi dia perlu hard work dan dia perlu fokus. Okay. So pertama sekali kita kena faham kenapa funding tu matter. Why do we need funding? Number two, kita kena faham kita nak funding tu untuk apa. We have to be very clear. Kalau tidak, kita akan buat benda tanpa fokus. So pertama sekali, kalau kita nak jawab soalan ni, kita kena understand our work, your work lah, NES punya work. So you ada your mission statement, you ada objective, but you have to understand it completely.
and you have to understand you are a purpose-driven organization, organisasi yang ada tujuan, ada matlamat. So you have to be very clear what is your purpose, and then focus your activities to apa yang perlu cakap macam itulah. Nombor dua, dah you faham apa you punya kerja, you kena faham apa keperluan you, what is your financial need. You tak boleh fikir ada duit baru kita nak buat kerja. Sebab kerja tu tak boleh define matlamat kita. Kita kena define matlamat kita awal, what is our purpose, what we need to do to meet our purpose, then how much money, how much financing do we need in order to finance the work to meet our purpose. Jadi kita kena selalu berfikir untuk mengutamatkan kita punya purpose. Okay? So we need to know what we need to work, what we need to do to fulfill kita punya matlamat, dan kita kena tahu berapa kita perlu untuk biayai kerja kita untuk mencapai matlamat kita. If not, there's nothing. Okay? If you want to do, if NES wants to be long term lah, dah long term pun 9 tahun kan. Tapi from a financial positioning, this is something that we need to rethink lah, ya, I nak share. Then you kena understand apa jenis funding you need. Operational needs, nak bayar gaji ke, nak bayar overhead, nak bayar pejabat ke, nak bayar benda-benda yang tak ada projek pun kena bayar. Yeah. So operational needs ni kena ada general funding, duit yang tak terikat kepada projek. Sebab kalau projek kita kena guna the money almost all to project. Only 15% ke 20% kita boleh buat bawah management ke admin fee ke kan. Tapi management fee, admin fee ni tak akan cover kita punya operational cost. So kita kena faham mana nak cari general fund yang orang bagi kita, you suka you lah nak guna macam mana. So that's general funding, yeah. Then project funding, project needs. You dah fikir you nak buat projek ni A, B, C, D, apa projek ni. Nah, this is project funding. Project funding, nak cari project funding lain daripada nak cari general funding, yeah. Lepas tu long term, untuk you sustain long term, untuk pertumbuhan ni atau organisasi ni untuk NES exist long term, apa kita perlu dan macam mana kita cari duit. Lepas tu kita kena faham jenis-jenis funders, jenis-jenis orang yang bagi duit, dan jenis-jenis funding yang ada kat luar. Grant, donation, sponsorship, loan, macam-macam jenis. Okay? So kita kena faham. Lepas tu kita dah faham, kita kena set lah apa financial dengan funding goals kita untuk tahun depan, untuk 3 tahun akan datang, so that we have a financial objective, dan kita tahu kita ada satu objektif, kita perlu sejuta, macam mana kita nak cari juta. Kalau kita tak ada objektif nak satu amount, 500,000 untuk projek, 500,000 untuk general funding, dan kita takkan buat kerja untuk mendapatkan sejuta tu. So you have to be very focused and understand that what you need. So the key takeaway yang saya nak dalam slide ni adalah you kena ada mindset shift. Even though you are an NGO ataupun social enterprise ataupun SEO, you kena berfikir seperti professional organisation atau organisasi yang profesional lah. So saya cakap ni sebab I'm an economist by training. Okay, degree saya applied economics, tapi saya masuk ke bidang konservasi dan saya tengok banyak NGO konservasi tak sustainable, tak berfikiran untuk run dia punya organisation on
solid foundation basis. Dan saya bernasib baiklah. When I left corporate, the first organisation I joined was WWF, WWF Malaysia. So WWF Malaysia yang kita tahu, dia salah satu country organisation untuk WWF Global. So I spent 8 months in Switzerland dengan WWF International, belajar macam mana dia run dia ni. WWF International is a $1 billion USD punya NGO. Can you imagine? They started in 1961 dengan in UK with 50,000 pounds. 1961 kan? Bukan lama sangat 1961. Saya pun 1962. I'm 64 this year. So dalam masa kurang daripada 65 tahun, organisasi yang dapat funding 50,000 pounds boleh jadi satu organisasi yang turnover 1 billion USD. Yang mana? They must be doing something right kan? Kita mungkin tak dapat lawan 1 billion USD, tapi kita kena berfikiran to organize ourselves and have the financial mindset to run our organisasi professionally. Next. So I nak explain berapa orang ada ni dua ni. Tak apa, sila. So selalunya benda ni you kena workshop. Kalau takat ni dia akan surface level je lah ya. Workshop will be next. Coming. Free yang mana? Okay. So operational needs. Okay. First saya tak tahu NES lah. But any organisation need to know what is their operational cost to run. Okay, every month berapa staff ada ke tak ada, office nak kena bayar ke, electricity ke apa benda semua. You have to have operational need, and this operational need general funding. Di mana nak cari general funding yang orang bagi duit kat kita boleh pakai itu seketika. Ada. Okay. Lepas tu project needs. Project need ni saya tak boleh cerita lah. Sebab you all buat project proposal all the time, you jumpa orang semua yang tu you all know. Even then I nak explain a little bit more on project proposal. Lepas tu, you kena buat satu pemindahan pemikiran. If you do one project proposal, you will get a grant lah, katakan 50,000. Kan? Habis benda tu 3 bulan ke 6 bulan ke setahun ke, habis lah. So you have to think, and this is what WWF Malaysia did semasa saya join. Daripada minta projek, kita gabungkan beberapa projek di bawah satu mega projek. So the first mega project, so the first multi-year, multi-million, multi-project yang WWF buat, mungkin Zul ingat kot. Forest for Water, Water for Life, FWWL. Okay. Forest for Water, Water for Life ni maknanya dia tengok ke banjaran, which so dalam satu projek tu, instead kan dia buat satu projek ikan apa ni, freshwater fish, satu projek pokok, satu projek fungi ke apa ke, dia gabungkan semua projek-projek kecil ni dalam satu projek besar yang dipanggil Forest for Water, Water for Life, dan dia tengok Highland Forest. Okay, so instead of one project, dia masukkan lebih kurang 15 projek that's worth 5 million for 5 years. So usaha untuk dapatkan 5 million ni from international sama je, nak cari 1 million, nak cari 500,000, you still have to go to the same people. You just that you pitch differently. So you get one project, mega project, you dah ada project 5 tahun multidisiplin punya project. So this is something that you need to develop lah.
maybe lepas JN ada group baru, you think about how do you develop one mega project yang ada vertical lain-lain dalam tu, tapi related to one topic, Highland Forest. Dalam Highland Forest tu you nak check dia punya fresh water, dia punya macam-macam lah. Okay, so if you can do that, then you will get multi-year. So salah satu projek yang saya buat untuk Royal Belum adalah dengan Prof Jaya daripada UMK, Universiti Malaysia Kelantan. Okay, adalah 5 years 5 million ringgit project to look into the impact of climate change on Royal Belum. Apa impact climate change kepada Royal Belum? Okay. So saya buat bersama dengan Universiti Kelantan dan kami dapat 5 juta dan dalam tu ada, saya tak silap saya, Prof Jaya ada 18 different unit of project. Tengok fresh water, tengok ni, tengok macam-macam lah. Okay. So that is one approach that I want you guys to think about. And then long term, apa benda nak bawa nak develop? WWF dulu masa dia start in 1961, dia dapat 50,000 pound endowment fund. Endowment ni maknanya dia bagi duit tu you tak boleh pakai. Duit tu kena earn money. Maknanya dia masukkan dalam bank earn money, dia guna daripada yang earn dulu. Okay, so dia endowment ni dalam bahasa Malaysia apa? Endowment lah, endowment jugalah kan. Maknanya orang bagi kita satu sum, katakan kita bubuh masuk ke ASB ke, setiap tahun kita dapat dividen, kita guna dividen. Duit tu kita tak boleh usik ya. So then duit macam ni dia ada banyak. Legacy ni macam masa saya dekat MNS, ada satu, saya tak arwah lah, tak nak sebut lah, Tan Sri ni, dia memang supporter MNS lama lah. Dia meninggal, dia tinggalkan untuk MNS almost 1 million. Tapi kita tak boleh pakai. Dia legacy, dia macam wakaf dia lah. Tapi isteri dia tiap-tiap tahun akan bagi jumlah daripada peninggalan. So every year ada lah. Jadi maknanya kita masuk dalam dia punya will lah. Will apa? Wasiat. Oh, wasiat. Masuk dalam wasiat. Mungkin dia wakafkan cara-cara lah. Dia beli kedai kan. Dia kata okey, kedai-kedai ni you rent, tapi duit ni bagi kepada net. Macam tu. Tu kena cari lah orang macam tu. Lepas tu earn income. Earn income ni maknanya duit yang kita kerja, kita buat untuk kita earn pendapatan kan. Sebab earn income ni kalau kita buat servis ataupun kita pendapatan kita, orang tak boleh cakap macam mana kita nak spend. Kita nak bayar gaji ke, nak bayar bonus ke, apa ke sebulan pada dia. Sebab kita yang earn the money. So earn income jenis apa yang kita boleh buat? Macam saya dengan Turtle Conservation Society, apa nama Pels kan, Dr. Pels kan, kami buat satu turtle release tu every year. And you won't be surprised, dekat 100,000 setahun juga, 75 to 100,000 a year we earn from turtle release. Lepas tu kita buat handicraft dengan orang kampung. Then you won't believe this, dengan kita buat orang kampung empowerment perempuan, wanita-wanita di kampung buat craft, batik, bag lah apa semua tu. Now the ladies are earning about 50,000 a year. Okay, so 4-5 ribu sebulan tu memang okey dah ada lah. And we earn money. So
kita cari benda untuk kita earn kita punya own income. Banyak cara ni sebenarnya, tapi you perlu duduk dan figure out. Dulu masa dekat MNS, saya diberi peluang oleh IGB. IGB ni Ipoh Garden Berhad. Untuk Ipoh Garden Berhad ni dia owner Mid Valley. Dia owner Mid Valley, dia owner Gardens, dia owner apa tu yang tengah-tengah tu dia ada jabat kan? Jabat. Dia ada hotel, dia have hotel, then dia ada apa ni office tower. So dia bagi ke MNS the rights to collect all the waste cardboard, paper semua dari semua ni. Bayangkan dia ada berapa ratus kedai. Setiap kali kedai buka bungkusan semua yang kan dia bagi space dekat bawah dekat underground for them to send. And all this proceed goes to MNS. Tapi masalah dengan MNS lah, yang tu saya tak nak cerita. MNS pula tak ada masalah nak buat benda tu. Sebab yang ni kita kena belajar lah. Sebab MNS kata we are focused on green conservation, not brown. Brown apa? Brown is recycling, apa ni, solar, ni kan? MNS kata tak, kita jaga ni, kita jaga green. Green ni jaga hutan, jaga wildlife, jaga ni, jaga birds kan. We are not involved with this. Tapi you have to understand that looking after the environment is in whatever form comes back to conservation. And dekat urban setting dengan youth, they are more apa ni, the youth are more concerned about urban punya issues. The most important thing in fundraising is communication. Is your storytelling. Is your messaging. That is the most important. You terror macam mana pun, you bagus macam mana pun, kerja you bagus macam mana, you tak reti bagi tahu orang what is the impact of your work, you tak reti bagi tahu orang apa key messaging dalam you punya funding requirement, you tak reti bagi tahu orang apa ni, clearly what is your message, you're not going to get money. Communication is number one. Kita pun ramai kita ada experience ni. Kita tengok NGO lain ke SEO lain kan, buat kerja tak apa-apa, bukannya terror sangat pun, tapi funding banyak. Funding tak berhenti-berhenti kan. Kenapa? Dia boleh storytell, penceritaan. Cerita dia compelling, cerita dia menusuk kambu, cerita dia ada impact. Whether they do it or not is secondary. Tapi masa dia pitch, dia punya communication par excellence. So komunikasi adalah asas pada orang nak bagi duit pada kita ke tak. You pandai macam mana, bagus macam mana projek you pun, tapi you cannot communicate and your messaging is not clear, nobody's going to give you money. That's the bottom line. Okay? So kena fikir macam mana kita nak improve kita messaging ke semua-semua ni. Kita kena belajar lah. Sebab tu kena ada banking. So storytelling, penceritaan. What is your purpose? You are a purpose-driven organisasi yang bermatlamat. You boleh tak bagi message yang apa matlamat you? Can you convince why you are important? Apa cerita you nak bagi tahu yang you ni penting? Nest ni penting. Kenapa? Sampai orang percaya. Okay? Messaging. What do you need? How are you going to do it? Apa impact dia? Semua tu kena clear. Okay, jangan berselera, orang tak nampak apa message you, apa you impact. Lepas tu branding. Branding, Nest kena learn to brand. Make your USP, your unique selling proposition. Because branding will bring value. I tell you a story. Negara yang collect duit paling banyak untuk WWF International
adalah WWF Netherlands. WWF Netherlands collection dia almost 250 million USD per year. Padahal population Holland berapa? 19 million, 20 million orang ya. Less than Malaysia. Negara di mana ada biodiversity, mana ada apa benda pun. Ada pokok tulip je. But they raise more than WWF UK, they raise more than WWF USA. How? Because of the WWF brand. Ada satu, dia orang buat apa? Dia orang buat satu roti. Pagi-pagi dia orang makan roti, sourdough ke, apa, dia bubuh WWF punya logo, Panda. The Panda logo is the 5th most recognized logo in Europe. Okay, bubuh. Dan orang di Netherlands beli roti tu. Sebab every time you buy that roti, minus cost, everything go to WWF Netherlands. So, orang makan roti hari-hari lah kan. Mak Saleh lagi lah, Mak Saleh. Kita makan macam makan nasi, dia makan roti. Pagi-pagi dia beli kan. And they will choose to buy that. Because that is how they want to contribute. Berpuluh juta sehari jual roti je. Jadi macam mana Nest nak build punya brand? Masa saya dekat WWF, saya buat merchandising, saya buat licensing dengan WWF punya logo. Okey, ujung tahun sekolah nak buka, Stadler yang buat apa? Pencil color tu kan. Dia kata, okey, kita nak license, nak merchandise kan apa ni color pencil. Dia buatlah gambar hutan, gambar rimau, gambar pokok. Logo WWF. Okey, for every box 20% goes to WWF. Dia jual. Banyak orang beli benda tu. You won't believe the strength of the brand. So Nest ni kena build brand, and you have to rethink back you punya logo. Your logo dah okey dah, Nest dengan dia nampak macam seorang burung tu kan. Tapi you cuba you tanya orang, apa bila Nest ni? What is Nest? Orang tak tahu. They don't even know what Nest stand for. So macam mana you nak brand yourself sampai orang tahu Nest ni dan orang nak support Nest? So I'm not going to go into that, but that's something that you have to think. Because kalau you ada branding, orang akan bayar you untuk co-brand dengan dia. Tapi you kena choose lah siapa you nak co-brand. Janganlah co-brand dengan orang yang buat benda tak betul. Then you will for the reputation. Sebab tu macam WWF, saya pakai WWF because I had experience with them. Not that they are the best. Sampai hari ni, you kalau palm oil company nak bagi dia 1 juta ke, 5 juta ke, 10 juta ke, 20 juta ke, dia tak ambil. Because dia tak nak associate dengan palm oil. Dia tak boleh. Okay? So you have to have your own ethos lah. You punya ethics lah. Apa you boleh, siapa you nak, siapa you tak nak. And that's kurang berorganisasi lah. Okay? But branding is important. Okay, next. Critical focus tu. Yang ni is homework, work. Tu lah kata fundraising ni banyak orang malah dengar. Sebab dia banyak kerja. Dia bukan susah, tapi a lot of work. Okay? Why? You have to find out who are the funders out there. Macam mana nak buat sekarang dengan AI pun lagi lah. You just cakap kat AI, give me the top 50 foundation that contributes to conservation in US. Kata 3 minit je kot, keluar semua. So, you need to know who are the funders. Where are the funders? Okay, I tak pergi international lagi tau. Jadi,
secara general. Dekat Malaysia pun kena buat ni. Kalau you tak nak international funding, you nak local funding, you still have to do this work. You need to create your database. You kena ada. Okay? How are they funding? Grant ke? Dia punya apa ni? Funding life cycle. For example, kalau you nak duit dari EU, European Union, you kena register dekat dia punya main portal. Dia ada portal ni, you kena register dulu. Dan lepas register tu, nanti saya cerita apa jadi lepas you register. Tapi kalau you tak register, you tak lepas, dia tak akan send you all the dia punya apa ni, grant yang come out. Okay. Dibayangkan, saya dekat Royal Bloom, apa ni, European Union bagi 5 million euro to Malaysian NGO dengan SEO. SEO ni social what social ni lah, NGO yang bahagian sosial lah. Sorry, civil society, CSO, bukan SEO, CSO, sorry, civil society, 5 juta. Out of 5 million, dia bagi 15 orang. Tapi Royal Bloom dapat 2 juta. Yang lagi 13 orang kena share 3 juta. Bising dia orang. Okay. Sebab apa? Kenapa Royal Bloom boleh dapat 2 juta? Yang orang lain kena share yang lebih. Sebab kita belajar dia punya life cycle. Apa kehendak dia dalam tu. So for example, dengan UMK, climate change. Okay, you nak buat conservation. Climate change ni orang akan cerita pasal reduce emission. Tapi kita linkkan conservation to climate change. Apa jadi kalau kita tak jaga hutan kita? What is the effect to climate change? What does the effect of climate change to tropical rainforest? Never studied. So we say we need the money to study because I don't want to wake up tomorrow morning tengok pokok semua mati. Kan? So kita understand dia punya, kita kena understand dia punya ni. So kita kena understand dia punya life cycle lah. For example, baru-baru ni UNDP punya small grant kan. Dia, you kena, kalau you attend, you will understand what is their focus for this funding. Kalau you buat proposal yang tak align to dia punya focus, memang tak ada lah. Kan? So you have to understand. So homework, a lot of homework lah kena buat. So you have to build your database. Okay, dekat Malaysia ni apa yayasan ada, you kena belajar apa pillar yayasan Hasanah. Dia ada 4 pillar: culture, education, environment. Dekat mana you fit in? You kena understand lah. So then yalah analytics lah. But now I tell you, if you can arrange your database properly, you have so much AI tool to actually help you. Historical data, Yayasan Hasanah the last 5 years bagi duit dekat environmental punya sector dekat mana? Belum. Kenapa? So all that, okay. And then network. So you kena ada network. You kena build your network. So pendek cerita, the president Sampai isu dia tu. the president tak apa, but you are doing good work. You are networking. Almost everybody know you. So that networking is very important because kalau you tak network, nobody will know you. Okay. And then the key takeaway is you have to have people in the committee that is, or somebody you pay that is focused to do this. Kena ada. Okay. You tak boleh ada projek ni, okay, rambang-rambang dia buat, tak boleh. I tell you. So kat WWF misalnya, okay, WWF masa saya masuk WWF, our revenue was 3 million.
I was director of fundraising at WWF, 3 million. When I left WWF 3 years after that, it was 12 million. But I said to build the team, now they are 45 million. Okay? Macam mana? Nak build team tu, nak build team yang orang fokus tu, WWF Malaysia masa tu mana ada duit? Miskin juga lah, 1997. I went to look for funding for capacity building, institutional capacity building. I buat proposal, pergi tanya, cakap, I nak buat fundraising team, saya perlu 4 orang, buat fundraising team, saya kena ambil orang yang berpengalaman marketing people semua kat luar, tak boleh bayar gaji dia orang NGO, then tapi saya ni funding untuk 3 tahun supaya dia orang ni boleh cari duit untuk organisasi. So katakan I need 300,000 for 3 years. I pergi jumpa NGO, I pergi jumpa semua orang kata, can you give me 300,000 so that I can build my team so that we don't need to beg for money anymore. We will after that we will have the team to bring in the money. That's what the WWF did. Okay, so kena ada orang fokus lah. And there's so many. You need to have the database. You need to have this. WWF database kan, orang yang contribute kan dia minta RM30 sebulan apa benda semua ni, yang mana yang contribute every year more than 1,000, dia ada satu database. Dia boleh tengok apa yang ada seorang tu. So kita tengok siapa diver. Dalam tu ada 20 orang yang untuk bagi duit, dia orang diver. Dia CEO lah, apalah semua. Kita organize diving. Kita ada projek dekat Pulau Tioman. Kita bawa dia orang pergi sana. Kita bawa dia orang bersama-sama dengan kita punya researchers yang buat diving. Dia orang dive sekali. Habis kita tunjuk apa kerja kita, dia orang keluar je habis dive 3 hari, semua tu lecture nak support kita punya diving. So kita kena understand, kita punya database tu, kita kena understand semua orang yang dalam tu. Kerja ni kerja banyak, kerja yang remeh, tapi kerja yang perlu buat. Okay, next. Okay, nombor 3. So kita dah tahu apa kita kita require, kita tahu yang kita berapa, siapa funders kita, apa jenis funding kat situ. Dan third sekali, apa kita punya tool, apa kita punya tool untuk deliver kita punya message. So banyaklah, banyak cara ni, dan tak ada masa nak go through. Ada setengah orang dia tulis surat, tulis surat kata kami NES, kami ni kami perlu support dan let's say membantu projek apa kan. Okay. Tapi bila kita nak hantar surat tu, kalau kita hantar surat tu lepas bulan 6, notice to give us money. Sebab apa? Sebab all the board punya decision to allocate money untuk tahun depan dah buat tahun lepas. Ya, bulan 9 dia orang dah habis evaluation, dia orang dah siap bajet dah. You baru nak bagi surat. Memang tak masuk bajet lah. So you kena faham, you kena tulis surat tu 3-4 bulan sebelum dia orang deliver bajet. Jadi orang yang tengah buat analitik ni, you punya staff atau you punya team kena tahu, oh ya sana bila you punya bajet ni, bila you bentang bajet kepada you punya board. Kita bentang bulan 6, you bulan 2, bulan 3 you dah hantarlah surat you memang. So all that you need to understand. Lepas tu, yang ni salah satu yang saya tak boleh cerita lah, social media semua ni kan, jual lah kita ada berdaan lah. Lepas tu, you projek yang kaya kecil lah, below 500,000, below 200,000, you kena siapkan
one page punya project brief yang you boleh bagi ke orang, yang presiden ke committee member ada dalam bag. Jumpa orang tu kata, okay, this is my project brief. We just need 50,000. Kena siap benda tu. Benda yang optimistic. Ataupun you ada booth, you jangan ada booth. Lepas tu you just tell what you do. And say, oh, we need this. You kena siap lah pamphlet. Nah, ambil brochure ni. This is explaining, kita ada 3 projek. You choose mana satu you nak. Ambil 2 saja. All the brief is already on. Jadi, booth tu bukan saja untuk kita bagi tahu kita buat, tapi ready to get people to activate. Jadi kalau kita explain, oh kita nak buat projek dengan orang asli macam ni. Oh bagus. Lepas tu dia jalan, dia pergi booth sebelah, habis lah. Dia tak ingat lah, bagi dia pamphlet. Tapi pamphlet jangan dah pamphlet 5 page, 3 page, 6 page yang panjang-panjang gila, tak. Synthesis of what you do, messaging clear, output clear, amount clear. Ni kita nak bagi. You'll be surprised how much of that will come back to you. Lepas tu, sebagaimana tadi Prof cerita, this is the age of collaboration. Siapa-siapa yang rasa dia terror boleh buat semua benda dalam silo, dia tak perlu orang lain, aku seorang yang aku boleh buat semua benda, those days are gone. Those days are over. Okay? You have to collaborate. For example, dekat Royal Bloom kita dapat 1 juta untuk climate change, 1 juta untuk community environment. 1 juta euro bukan 1 juta ringgit. So, apa kita collaborate? Kita collaborate dengan 3 NGO. NGO yang buat education orang asli, NGO Rimau yang Tiger Protection, dengan Menrak yang orang asli punya petrollers. Lepas tu NGO yang buat health screening, nutrient kan. 3 NGO. Kita combine, kita pitch pada projek dan kita bagi, kita libatkan duit untuk lain. Sebab kalau you kata you nak buat satu benda je, orang tengok impact tu terlalu kecil. Tapi you kata you punya project involve all these 3, then the impact is very high. Nutrition for children, education for children, employment, livelihood for youth. Kan? Jadi impact dia lagi tinggi daripada you buat satu projek. Tapi you tak boleh buat 3-3 tu. You kena ada partner yang boleh buat education dan partner yang boleh buat nutrition. Kan? Jadi janganlah locate kata aku nak buat semua tapi you tak ada capacity. So find like-minded people or organisation yang boleh join to create more impact. And that's at the end of the day yang tu yang kita nak. Kita nak tengok apa impact kita dari segi hasil kerja kita. Okay? So I will leave this slide so that you guys can think about it. Yeah. Then we'll work on it later. Next. Okay, sekarang kita pergi international. Ada yang cerita kan, kalau you nak duit EU, you kena register kat portal kan. Once you register dekat portal, dia akan hantar you satu questionnaire. Tengok you punya governance. You sampai dah tahap you. So, kalau duit international ni, the first thing dia nak tengok is governance. Governance ni is tata kelola. How do you run your organization? You punya check berapa orang sign. Apa proses clear check. Payment you siapa? Kan? You ada board trustee ke? Dia nak tengok you punya ni. Dia bukan saja tengok financial. Dia tengok dari segi equity in your office. You treat you punya staff macam mana? Apa you punya staff? Dia nak tengok you punya staff handbook. You ada handbook untuk staff tak? Kan? Macam mana kalau staff you macam mana you pecat you punya staff? Dia tengok semua. Because kalau you organisasi yang dia rasa not equitable to your staff, atau organisasi yang handle finance very weak,
tak ada proses financing yang betul, dia tak bagi duit. Dia kata terima kasih, can you take your name off our database. So governance, this is international. Local ni kurang sikit. Dia sendiri buat kurang governance. So dia nak, tapi international lagi teruk. Macam nak buat dengan UNDP funding, dia hantar auditor datang office, duduk dengan HR tanya, duduk dengan dia tanya, dia sebab apa? Dia nak tengok you ni cukup etika tak untuk jadi partner dengan I, because I don't want to partner with somebody not ethical. Kalau you tak ethical, dia orang tak nak partner. Sebab apa-apa jadi later on, orang cakap, apa ni you pilih partner macam ni, you dah tahu dia orang kan. So they will check, and this is something that you have to be ready inside. So tapi benda ni bagus. Sebab apa? Sekarang ni you ada satu organisasi, I tanya, you ada employee handbook tak? Apa rights of employee, apa ni kan? Tak ada. Tapi you nak funding, you kena buat. So when you kena buat, it's good for you, because you are strengthening your governance. Kan? Memanglah benda tu leceh, benda tu banyak kerja, benda tu mungkin tak senang. Tapi it is to make your organisasi, buat organisasi kita lagi mantap. Kan? Kita buat sekali je, then we will adopt that habit into kita lebih etika, kita lebih transparent. Yang ni semua transparency dia gila. Kalau you nak sorok-sorok kan, okay, kita ada buat ni tapi yang ni kita tak payah report, kita letak tepi, yang tu semua dia tak boleh terima. Okay? Clear? Dia, kalau you buat salah ataupun you cannot complete you punya, katakan you ada issue, macam I got money for Asata, Sultan Abdullah Royal Tiger Reserve, saya operasikan dan I start operationalize the first Tiger Reserve in Malaysia. So kita dah buatlah timeline kita semua kan. Kita tak boleh meet sebab apa sebab pun lah kita tak boleh meet. Jangan suruh, be open to them, tell them why, transparent lah. Yang ni kita tak boleh meet timeline, yang ni duit kita over budget. Jadi kita kena bagi tahu dia boleh dengar, dia boleh accept kalau kita ada reasonable punya ni. Tapi jangan sorok, jangan cuba nak buat cerita lain, kata bajet ni tak cukup sebab yang tak bersebab kan. Just be transparent. Okay, so yang tu penting. Lepas tu dia nak tahu, kalau I bagi you punya project, I give you this, first I give you the money to do your activity. Dari activity you, apa outcome dia? Apa result activity dia? I bagi you 100,000, apa outcome dia? Okay, so you kena bagi clear. Outcome dia A, buku. Outcome dia we have a database of book, of whatever, new database. What is the impact? The impact is you contribute to national database. You contribute to updating the. Dia kena tahu first outcome, apa result yang you daripada duit yang bagi. Nombor dua, result tak cukup. Result itu apa impact dia? What does it mean? What value is it? Kalau impact tu setakat kita seronok je, dia tak nak. Kalau impact dia kata, okey, kita ada dalam kawasan kita ada 10 keluarga orang asli, dan kalau 10 keluarga orang asli ni dapat livelihood, dapat RM50 sebulan lebih ekstra. Bukannya banyak pun, tapi ada impact. Yang tu dia nak tahu. Okey, so kalau boleh measurable lah, maknanya boleh quantitative lah kan. Dulu orang asli ni dia average RM100 dia sebulan dia revenue, tapi because of our project dia dapat 120, 20% more. Walaupun RM20 tu tak banyak, but it's still
measurable. Jadi nak tengok tu. Kalau boleh lah. Setengah benda tak boleh measure kan, susah nak measure. Tapi yang mana yang boleh measure, kita boleh measure. Dan financial use macam mana kita punya duit tu, macam mana kita punya governance of money, and reporting, financial reporting. Financial reporting ni siapa-siapa yang tak pernah dapat grant ke apa ke tahulah. Kadang-kadang benda ni lebih kuala. So, when you say financial reporting, apa you perlu ada? You kena ada proses lah. Receipt kena simpan, semua tu lah kan. Nanti kalau you tak simpan semua benda tu, macam mana nak report? Macam mana nak ni? So, disiplin. Kena ada disiplin. Okay. Kalau bagus, kalau ada MRP lah, you ada sistem monitoring, sistem reporting and verification. Verification maknanya you dapat third party, bukan you yang verify, third party yang verify. Katakan you buat something, some project, lepas tu universiti tengok you punya report, proactive kata, oh this report is good, this is me. So dia, kalau you boleh dapat verification tu, itu yang dia, it will help you lah. Semua benda ni, I tell you why it's important later. Okay. Lagi satu, try to see whether you punya project ni, yang ni for international funding kan, I'm talking about international funding. You punya project ni ada tak related to global goals? SDG ke, apa ni, IUCN punya apa ni, annual goal ke, something yang menunjukkan bukan saja you buat local, bukan saja at national level, but they contribute to global. For example, Royal Tiger Reserve, you know how much we raised on Royal Tiger Reserve? For the first 5 years, 24 million USD. 99 juta, 98 juta ringgit. Tak senang nak cari 98 juta ringgit. Tapi kita punya global is what? Tiger Reserve is to help the National Tiger Recovery Plan. Kita tunjuk Tiger National Recovery Plan, ada gap ni, penelitian tak boleh fill up this gap sebab tak ada kawasan, tak ada duit, tak ada apa. Kita akan build the Tiger Reserve to assist penelitian punya gap. Penelitian fill this gap, dia akan help to assist the ASEAN punya regional Tiger Recovery Plan, which is part of the global Tiger Recovery Plan. Jadi kita kena tunjuk, walaupun projek kita dekat Pahang, dekat sini, tapi impact kita national punya impact, regional, and it goes to the global. Because tiger senang lah kalau dia very endangered. Kalau kita ada 10 harimau, kita boleh tunjuk dan kita boleh increase ke 12, that is already a big impact. Tapi kalau benda lain yang less endangered, susah lah kan dia. So but you have to be able to link for global funding, try to link to global standard, to global punya apa ni, global goals. Tak kira lah SDG ke, IUCN punya goal ke, whatever lah, climate goal ke apa, but try to link. Barulah dia rasa, kerana international, so baru dia rasa dia tolong kat Malaysia, tapi Malaysia punya kerja ni is for the world. Kalau tidak, dia kata apa dia bagi untuk Malaysia dekat lokal je kan, cari duit lokal je lah, tak adalah cari duit. Third is best, kalau paling bagus, kalau kita boleh apply international standard to the things that we want to do. I give you an example. The first cat site conservation assured tiger standard, the highest global standard for tiger conservation is in Royal Bloom. It took us dekat Royal Bloom 7 tahun nak dapat cats punya certification. But once you get the certification, we are the first and only site in the whole of Southeast Asia
But once you get the certification, you apply apa funding untuk rimau, dan you kata you are the CAT site, the first CAT accredited site, duit masuk. Sebab apa? Sebab if you are operating at a global standard, dia tahu aku bagi duit ni, kau akan manage duit ni up to global standard. Cara you buat kerja, cara you punya, is all already part of the global standard. Kalau you tak ada, you pakai standard you sendiri, atau you tak ada standard, I bagi you duit, I tak tentu lagi you buat benda, tapi tak tentu lagi benda you buat tu is of any standard. Because there's no, apa ni, I tak boleh quantify your work. Kan? Sebab tu kalau apa ni orang buat anything pun, ya, macam sekarang ni I'm doing carbon project kan. So when you do a carbon project, first thing you ask, what standard are you using? What global, what apa ni? Tengah buat dengan Hafiz ni sekarang lah kan. What is your methodology? What standard methodology are you using kan? Kalau you tak ada, you kata I punya sendiri, memang lah. Sorry, nobody is going to accept. So it's not easy. It's not easy, but it is something for you to think out. And it's also good. For example, macam Roy Bloom, kita at one time, Roy Bloom has the highest number of tigers in the whole of Southeast Asia. It's Dr. Mark Ryan punya study. Okay? Kita nak jaga rimau. Apa sebenarnya kita nak buat jaga rimau ni? Rimau ni berkeliaran dalam 120,000 hektar punya hutan. What to do? But when we go for CATS, Conservation Assured Tiger Standard, then they break down to us each and every component that you need to do for tiger conservation. Jadi kita tak payah nak fikir apa kita nak buat, apa priority kita. Okay. So dalam tu dia you have to apply that standard to your work lah. Lepas tu dia orang datang audit lah, tengok you how much apply. Kalau you tak achieve the standard, you won't get accredited. So rimau perlu apa? Habitat. Okay, perlu habitat yang baik. So how do you protect habitat? 200 list benda kena buat nak protect habitat rimau. Rimau perlu makanan, food. So lagi 200 benda, macam mana nak jaga food dia? Kan? You tak payah fikir, nak jaga food. Okay, first the optimization of food. Makanan apa yang paling optimal untuk rimau? Sambal dia. So sambal dia cukup ke tak cukup? You cukup data tak on your sambal dia? Kan? Kalau you tak cukup data, you tengok you kena dapat data lah. You have to know your distribution of your deer, of your babi hutan dalam unit. So to do that, you have to do what? You have to put the camera trap, you have to semua lah. You have to grid your whole forest. Lepas tu kalau you tengok distribution tu dengan rimau tak match, apa you kena buat? You kena breed. You tak boleh buat ex situ breeding, you kena buat in situ breeding. Nak buat in situ breeding, you kena apa? Dia buat apa? Dia makan rumput. Apa you kena buat? You kena tanam rumput dulu. You have to make the food for the deer before the deer can breed. Jadi when you do the standard, when you learn and apply standard, then you will be systematic in terms of what you need to do. Kalau tidak, you buat ikut suka you lah. Apa you rasa lah. Apa you rasa is not scientific, not data driven lah. But back to funding, if you can say that you are doing your work to some international standard, kalau berding lah, kalau whatever lah, then the chances for you to get international funding is much higher. Okay? So if you are protected area, macam taman negara, taman negara, macam mana dia assess diri dia? Dia buat MAT, Management Effectiveness Tracking Tool. Dia buat MAT scoring every 2 years, every 3 years, supaya dia boleh tunjuk dia punya score. Because
you need to have some form of independent punya benchmarking lah for people to see whether you do the work or not, kan? So if you are looking after an area and you rasa area tu there is a certain, you can apply some standard to how you manage the area, try to do that lah. Okay, so ada lagi? Okay. Oh, conclusion. Okay. Conclusion ni tak payahlah. First, number one, clear communication. You kena build your communication skill. Kalau you ada semua benda yang I mention tadi, you ada database, you ada, tapi you tak reti nak bagi you punya penceritaan, your messaging is kelang kabut, you punya messaging tak clear, I can tell you, your chances of getting funding is very little. You know, some funders, they call you, they give you 5 minutes. Apa you nak cakap dalam 5 minit untuk dia convince nak bagi you 1 juta ringgit. You need to be very clear and you understand. Then your storytelling, you need to do research for funders, types of funding, you need to have the database, you need to have the right tool for your outreach on your messaging. Kalau boleh ada international compliance, MRV, monitoring, reporting kan. That's why you punya collaboration agency is also important. You do your work. If university tengok boleh verify, oh this work standard tinggi, data collection is good, boleh ikut ni, then that's third party verification on you. Kalau tidak, you je claim benda tu, kan? Siapa nak verify apa you claim? You boleh claim jam-jam, you pandai jam-jam dia claim. Lepas tu try to kalau for international funding, try to put it to international goals lah, okay? And then show your impact. And then the most important thing is you, in your new committee, you need to have a group of people that is focused. Tak ramai tak apa. Organisasi ini dia berjalan bukan sebab dia ramai orang. Dia berjalan sebab dalam organisasi itu ada a few people that is really committed. For example, saya dulu dengan Kota Damansara Community Forest. Kota Damansara Community Forest itu sebenarnya 4 orang, 5 orang je ya. Walaupun ramai lah dia punya member all the orang, banyaklah member ya. Tapi yang sebenarnya buat kerja 4-5 orang ya. Tapi 4-5 orang ni is the one that drives it, okay? So quality over quantity lah. Tapi what I want to say is the new committee must set aside 2-3 orang yang fokus into fundraising. Because benda ni often neglected lah. I'm not saying you have to be excellent, but you have to start somewhere giving focus. Kalau tidak, jadi macam ni lah. Kebanyakan NGO yang tengok ada projek jalan, ada projek tak jalan. Then you, pada I, as a purpose-driven organisation yang bermatlamat, you have to think about sustainability. You have to think about the organisation living beyond this committee member, beyond whatever lah. You have to do it so that it brings impact long term. So unless personality driven organisasi kan, organisasi yang presiden is Donald Trump lah kot ya. Dia tak ada, semua tak jalan kan. Tak boleh lah macam tu kan. Okay, so tu sahaja. Kalau ada jadi, thank you. I hope